Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmattуу YouTube görүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр. Биз бүгүнкү чыгарылышта Ноокаттын центрине жакын жайгашкан Калилин көчөдөн алдыңыздардагы тизилип турган 3 атты достор тартып көрсөтөбүз. 3 ат тең достор сатууга чыгып турат. Эгерде аттар жакса, келип көрүп, тандап, минип көрүп, соодалашып, баалашсаңыздар болот. Бүгүнкү чыгарылышта 3 ат тууралуу ошол Ноокаттагы ошол көп жылдагы саяпкер агабыз мына Зухрудинова өзү бир маалыматын берет. Сиздер менен чогуу аттардын бааларын, толук мүнөздөмөсүн чогуу угабыз. Зухрудинова, ассаламу алейкум. Ден соолук, иштериңиз жакшыбы? Тынчсызбы? Машалла, ушунча жылдан бери саяпкерлик кыласыз, бирок YouTube'га бүгүн биринчи жолу чыгып атасыз, Endi Бүгүн, nasip ekan. Насып экен. Ko'rsin bir elga bir sop ko'raylik. Элге бир салайлы, иншалла. Бу 3 атты бир чыгарабыз, Xudo xolasa. Bir номер, bir адам жооп берет. Bir odam javob beradi. Өзүңүз жооп бересиз аттар тууралуу. Анда Зухрудинова бир кайсы аттан баштайлы биринчи? Mayli, mana 2,5 yashar endi tishini tushirib rostlab. Мына Тору кашкадан баштайлыбы? 2,5 Бул- yashar. Joz 3 yashar. Машалла, мынаке. Quloqqa solib qiynaganimiz yo'q, endi yo'lini topib menga qilib. Так. Бул ошондой 2,5 жар жазга бышты экен да. 1,5 2 oldu endi ödösünü taşadı. Endi rostladi. Endi tashladi. Ошо жогору кайда өргөн, жогору. 2ден 3кө чыкма. 2'ye 3'e çıkmak endi. 2,5 yashar endi joz 3 yashar. Ушунун бир тишин көрсөтсөк кандай болот, Зухрудинова? Тишин көргөндөр ушун оозудан кабар жок. Ha yo'q, hali bu bola yo'q. Жаш бала дең. Bismillah. Tak. Уже алмаштырып баштадыбы? Almashtirib ödösünü taşadı mana rostlab. bo'ldi. Tagini endi rostlab otapman. Оозудан вообще кабар жок. Ko'rdingmi? Болду. Ödösünü rostladi. Endi tagini rostlab. Астын эми таштап баштаптыр, мынакей. Болду. Xudo xolasa bizda jolg'on gap bo'ladi. Жалган болбойт, туура айтасыз. Doğruca aytamiz. Jolg'on Болгонун чыгарабыз, болгонун айтабыз дең. Бул эми канча болду мингениңиздерге? Жото жаңы үйрөнчүктөй да? Yangi o'rgamchi endi o'tda halla qilib qiynab minib yo'liga tushdi. Yo'liga tushib haligi galapalaga olib kirmadi, otlarni oralatib minib yuramiz endi. Жакшы. Ден соолугунда айып жок, Xudo xolasa tashida turadi. Тышкарда көрүнүп турат. Ko'rinib turadi. Жакшы. Машалла. Tarbiyasi yaxshi. Тарбиясы дагы Ishtab yetdi. Yo'q. жооштугу жоошпу? Yevosh. Ot minganda o'zgaradi. Шунда болду, токотуп. Шунда кармап турар. Аркаларын көрөлү. Bu uchog'dan sahibgar kuchli odamlar tarbiyalagan. Тарбиялаган. O'ta kuchli. Туяктарын бир көрөлү, Айып жокпу туяктарында? Yo'q. Xudo xolasa uva unaqa narsalar yo'q. Hech kim yo'q. Мынакей достор. Boyu канча чыгат эми ушу Тору кашканын? Urug'unda 1,68 chiqdi. 1,68 евро уругун да? Euro urug'unda 1,68 chiqdi. Анда ошол метрге 70 чыгып да? 1,70. 70'den ötüp ketdi. Ana shunga euro nima olib kelib, metr olib kelib o'lchadi. Jolg'on cho'p bo'lmaydi. Жакшы. Кандай кылабыз, бир чабып койсок болобу? Болбу? Qisqa qilib. Шордунан эле, шодачы. Мынакей. Жакшы. Быйыл минилиптир да Зухрудинова? Jozda minib, haligi minib, jamini berib. Bir ötüldü. Bultur kuzda ham minilgan, endi bultur ham. Болду, машалла. Эми тарбия керек, Алган адам үйрөтүлөт. Болду, спокойно бастыра, өз хотунда бастыра. Шындагылап. Жакшы. Болду, шунда токотуп коер болду. Мынакей достор, Тору кашка. Эми шундай кылып барып. Баасын айтың эми Зухрудинова бир келиштирип. Men onda o'ta katta osmonda nima qilib, men yaxshilik ishlarga zarur bo'lib qolgani uchun chiqarib o'tdim. Olgan odam ziyon qilyapti. Ziyon qilib turgan narx qo'yib. Жакшы, бой бийик. Kança deyiz? $7,500. $7,500 ha?
Sodalашабыз, баалашабыз. Xudo xolasa. Айтылган баасынан сөз түрдө кеми болот иншалла 7500 долларга биринчи номердеги тору кашка. Экинчи номерде көк кашка бар, чоң нерсе алдагы, а? Xudo xolasa. Аны да көрсөтүүнү баштайлыбы? Xudo xolasa Ketdi. ular ko'rsatamiz. Ular endi 3 yashar bo'ldi. Алар 3 жашар, а? Shuni rostlab bitib ular takaloqlarga solib egzamindan o'tgan bular. Экзаменден өттү. Ha. Жакшы. Mana shu yerda odamlar bo'lsa kelib mana shu yerda ko'rib, minishib, Аттарды сынай берсин дең. tunaversin. Экинчи номер кетти, көрсөтүүнү баштадык достор. Кеттик. Мына достор, экинчи номердеги көк кашка. Көк кашканын дагы маалыматын бериң эми. Бул дагы өспүрүм окшойт, а? O'spirim. O'spirim. Xudo xolasa o'spirim. Bu rostlab bitdi 3 yashar. Endi jozga bular 4 yasharga ketadi. Hali og'iz ishdan darak yo'q. Ağız say elek. Saylak ha. Egzamindan o'tdi bular. Endi Egzamindan- takaloqlarga kirgizib, chopib, Çağıldı уже. chiqishi unaqalik gamash-hamashi yo'q, Xudo xolasa. Tarbiye gelgenden. Tarbiya kelgan. Ammo qattiq yuguradi, действительно. Ошондо Yugurishi u og'irdan emas bu, Xudo xolasa. ошондо жазга буйрса иншалла жаңасы экен да? Жаңасы bo'ladi. Жаңасы. Ооба, 4 жашар, а? 4 yashar bo'ladi. 4 yashar. 3 yashar bular. Ушунун тишин көрсөтүп койсо кандай болот? Bo'laveradi, ko'rsataveradi. Ava. Hech narsa yo'q. Азы сайганбы, сайган эмеспи? Так. Өтө бийик. Бою дагы бийик. O'z ko'rinyapti, turadi. Болду, азы жок экен. Og'iz yo'q. Ha, rostlab bitdi. Сүрүп бүтүптүр, а? Ha, Жакшы. og'iz tishi yo'q. Бою канча чыгат көктүн? 1.70. 1.70 а бул дагы, а? Xudo xolasa 1.70. 1.70 достор мынакей. Евро уровенде. Ден соолуктарында айып жокпу? Yo'q, Xudo xolasa hammasi den-sog'ligi yaxshi. Ден соолугу жакшы. Qari hamma yo'q yaxshi, uva-puva yo'q. Жоштугу жош. Yevosh, o'ta yevosh. Xarakteri zo'r. O'shunda Жеп ичинде айып жок. Yo'q, Xudo xolasa jeyishi ham hamma yo'q. Жеп ичи дагы жакшы, а? Etimda turadi u. Endi Yaxshi. borida aytish kerak-da, endi olgan odam ham keyin hali nima qilasan. Men zamon ko'raman. Жакшы. Мына достор. Бою 1.70 тегерегиндеги 3 жашар. Азудан дарек жок экен, бир даже бөртөйлөк. Эми баасын айтың, Зухринова бир келиштирип. Bu ham 7,5. Бул дагы 7500 доллар. Boshqacha qo'yaveradi. Sabab pul zarur, srojniy yaxshilik uchun. Kalaga kirет deң, а? Takaloqlarda rosa chopildi. Uni katta uloqlarga ezib qo'ymaylik, yosh narsani deb Жакшы. kirgizdi. 7500 долларга 2 ат уже бир баг айтылды. Тандап ала бересиздер келип. 3-чү номерде дагы бир торат бар, а? Тору кашка. Кеттик, анда көрсөтүүнү баштайлы анда. Алып келе. Мына достор, 3-чү номердеги тору кашканда көрсөтүүнү баштайлы. Бул жаныбар бул дагы жеңил окшойт, а? Tarbiyasi kelgan. Тарбиясы келген. Bu otlar yomon qattiq bo'ladi, to'g'ri. Jurak katta bunlar. Жүрөк чоңбу? Yo'q, to'g'risini aytgan yaxshi. Jugurishi yaxshi. Jugurishi qanaqa ko'rsatadi bilmayman. Xudo xolasa 3 bir kelganda, biri paltarashkaligida, 1,5 yasharda bir kelgan Rossiyada. 3 чоң тең келген да? Азыр жакшы бул дагы 3 жашар экен да? 4 yashar esepte. Жазга жаңасы машалла. Мынакей. Алеке ортодо туруп бере турган көшмөр, жумур ат издегендер үчүн көрсөңүздөр болот тору кашканы. Бою канча чыгат бунун? 65. 1.65, а? 1.65. Ден соолугунда жеп ичинде айып жокпу? Xudo xolasa tishimda turadi. Тышында көрүнүп турат. Бир кой берип койчу кам, жогору. Камчынын кереги жок экен, а? Qamchining keragi yo'q. Камчынын кереги жок экен. Дагы бир кой берип коеба. Ana dostlar. Mana dostlar, jugurishinde ayıp jok inşallah. Yo'q, Xudo xolasa. Jugurishinde ayıp jok ekan. Galaga ham, bu ham Bunun qaymanati qandaylı? Zuhrinova. Qaynomatazim bulutlar o'sha kuzdan havo o'zimizda chopishib bir toyga tashagan, yevro. Toyga tashlaganmi? Toyga tashlagan. Yevro qaymanati. Endi buni summasini aytib bo'ydi, endi buni bultur O'zbekistonliklarga yaxshi pulga berilgan. Жақсы ақчаға берілген емес. Otda yaxshi uradi. Bultur bitta shunaqa mahalda hazil-hazilman otlar ham endi 3-4 soat ichidan olib chiqib uloqchiga berdik.
Çaptı den ha? Ha, toyga taşagan. Азыр эми канча коебуз эми баасын? 7000. $7.000 ha? $7.000. Bütüşüge. Yaxşılık iş Xudo xohlasa. Yaxşılık işke inşallah. Yaxşılık işke. Aha. İştin pütüşünü $7.000'ga бүгүnkү чыгарылышта 3 атты. Экөө 7500дөн мына 3-чү номердеги Торукашка $7.000 коюлду. Аттарды эми келип көрүп тандап, содалашып, баалашып ала бересиздер иншалла. Бул жагы иштин баары содада калды. Zuhurunova. Berigi juganda juratadi. Jugan jo'q jetpay, ona juganni solib qo'ydigan. Padarizini bo'lsin hali. O'sha qattiq bas. Ha, buna juganda. Jugan ha? Ha, hali ko'rganlaridan keyin haligi ona padarizini qiladi, ammo juganda boshi qattiq ekan, bir yog'ini berib ekan. Juganim jo'qligi uchun solib chiqardi. Ha, yaxshi. Putlariga paypoq taqpasdan edi. Sodalaşabыз достор, баалашабыз, аттарды келип көрүп, жерден көрүңүздөр. Zuhurunova sodаңызды берсин ha. Rahmat. Görüşüngө чейин достор, аман туруңуздар.